Hafade todos samzugwana hujung estigi un nuevo na episode Fanachu zan basta ano hafesti conejo sa fagwa conejo gi luhu ambi inano si Michael Luhan Bevacqua zan gwawe host mi zutalo para esti na gofe special na episode Fanachu esti un Fino Chamoru na episode Fanachu zan hafamu na special esti na episode Fanachu Hungan ibisitata guini gesti na Fanachu masomko na patgonho si Sumåhi Chan Bevacqua Hungan biba Hungan edzagi segundo masomko na patgonho si akli hasapopati tatlunya guini. Okay, so antes di na para tatutuan esti na kompensasyon zahu na benahasu amzu na esti Fino Chamoru na episode para Fanachu in keketogwi esti unbiay kada mes para hamzu ni malago humungok mas Fino Chamoru para hamzu ni in keke tungo in keke edzak Fino Chamoru esti un oportunidad para hingok un kompensasyon gi Fino Chamoru. So hungan angen zamu esti angen malago hau sumapoti ham gi Fanachu por favor mungan fan malefa na sinyan sapoti ham gi Patreon. Hungan, wow, kalang paudun how nu esti. So, who teaching us cosas for Patreon? Denancio. Hungan, and so, hano guatu para patreon.com/Fanachu. Hungan, and angan na hungi keblemu. Hungan, por favor, supporti sinyon, supportiam para $1 cada mes. Pat 15 pesos cada mes. Za para cada hamzu ni subscribe, ni sumapoti gi Patreon. Man recibe how unu pat mas debat di na frenela ginin independent guahan. Hungan, in gef support amzu sa syempre para en diskuti hamizan si Sumåhi Pago hafa I supporten medyo muna posible para Fanachu. Sa mas so kada semana guaha episode Fanachu taiguini low para hamzu ni tumatidzi Fanachu gi Patreon, gi YouTube, gi otro banda, guaha mas finatanas mami. Hungan, mas creative na finatanas mami. Guaha leksyon per I Fino Chamoru, guaha mas per I dandan Chamoru. Sa hungan, sinya ta diskuti esti mas pago. Lo, alright, esta husingani hamzu hadzi ibisita para esti na episode pago. Zan hungan, gaigi gi akagweku guini, si Sumåhi Chan Bevacqua, imasamko na patgonho za gof bani dosu zu na gaigi guini za humahami guini gesti no kompensasyon. Tema fuerza zu, ano es más importante. Untungo I obligasyon mo guini. Maulik na patgon, maulik na guest. Hungan. So, gua 4 famagonho. Zan Hadzi kiridu. Kirida. Oh man, hungan. Well, no, tibe. And now na information para hamzu ni sumapopoti Patreon. Lo, where that guy? Basta sa phone un entano. Okay. Hungan. So, para guahu sen importante esti Fino Chamoru sa gidomangkolohu ti mafanagwidzu taimano Fino Chamoru masu edzak ginin inanahu biha manåmko na gilinat lahu and I estagay datzu lo and I mafanyago si Sumåhi masamko na patgonho who prometi si Sumåhi za who prometi tori famagonho na by who Fino Chamoru hamzu by who fanagui hamzu ni esti na lenguaje sa preciso esti na lenguaje para guaho estu singani hamzu and I dumankulo zo tadza Fino Chamoru gi hinasoko gi patsothu so pues mafanagwidzu esti na estagay datzu za un preciso na regalo who senagradesi adzu na mañana manåmko pure di zoku grandmother ni fumanagwidzu za malagwidzu na be fakay udzu enawi antigu na klasen kumekelek niya fakay malagwidzu na be na famta hudzong na para ipubliko Fakay lunya. Hugan, esti na lenguaje. Malagwidzu na be azuda otra tau za. Eno, yeah.
Na muna tsogwi zo esti siya. All right, dispensa zo. Esta na hongi kwento su para esti na Yeah. introduction. Mhm. Dispensa Yeah. zo. All right. Sa pinaloko na bantiti na hongi kwento sta para un ora na. Sa pas hu na dar hu mimidi itsalan gwini na hu mimidi itsalan. Kwento siya like karadio. Okay. Hunggan. All right. So, estige si Sumay. Sumay, put for bot. Suli Miget, introducing myself how. Alphabet song. Aaron, like, Okay. listen to questions. Golf bani dosuju no esti na potgun. Sa Why is it Aten. question? Hutsumi patsot mo. Hutsumi patsot mo put for bot. Hutsumi patsot mo lokwe okshu lahihu. All right. No. Sa aten. Aten I familian midzu. Para hamzu mem fifinot semor para hamzu ni gumaidza esti lenguahita. Quanto naman hoben gi I rama si tronku gi familiamo gi halami chat WhatsApp nai para familiamo. Quanto naman hoben men gof hoben mem fifinot semor. So pues gof mani dosunay na esti si Sumåhi I otro lahihu si aklii na matungo I finot semoro za mauu sa kada diha. Sa esta Hassan nai na un huhungo ki lengwahi entry man hoben I famaguan. So hungan so malago zunay na si Sumåhi po sangani hit gi esti na episode pago puri experienceanya sa hungan angin para guahu sino husangani hamzu experience ko siya lo para si Sumåhi gof diferentes sa para guahu hu adzik esti na lengwahi. Para I manyainahu sa si sinanahu biha si tatao bihu tima adzik dumangkulugi halami lengwahi. Okay, lo para si Sumåhi deste I pinatgonya deste I haanin mafanyagonya ha huhungo ki finot semoro sa ha uusay finot semoro. So pas importante na ta nafamte I historian ta sapoti I experiencia ni man hoben ni man kapas ki lenguahita sa esta man gof Hassan siya. And so introducing myself. Oh man, hafe esti. Esta matsalala po esti na episode ambi. Why is he doing questions about Opi? Hadzi I familia mo Chamoru Sumåhi. Bito Zen Cabeza. All right. Okay, guahui tatamo lo sangani esti siya hadzi sinanamo. Sa Chamoru sinanamo, no? Yeah. Si Huyen Jessica Chan. In Hong Kong. Plus Lamita Hong Kongese. Tanzania. And I who said Sino. Go Tanzania. Sahafa. No. Hunggan sino dyan sa modo how? No, so Lo hutungan na kaling sasangi I Hong Kongers na. yeah. Hunggan. Lo kaling nasa like na palabra para wow. Plus Hong Kongers? Hong Kongese, Hong Kongers. Hong Kongese? Yes, yeah. Hunggan tao Hong Kong? Tauto Hong Kong. I don't. Usa ano, Yeah. tao Hong Kong. Hunggan. And so dumadong ko how gi tres na diferentes kultura. I kultura. Basta end out. Garlic bread. Basta end out. Wait. Wow, tabaro na parata na serious esti Sumåhi. Sige, manositan how. Wait, ilek mo na malago a question, pues esti un question. So dumangkulo how gi kalang tres na kultura. Chamoru, Sino, or Hong Kongi. Zan kaling Americano, Okay. Ingles, loque. So pues hafi experience na somo put lenguaje siya. Sa deste gof patgon how un huhungok tres na lenguaje. Sa pues pago este kaling sumo teteru how. Sa pues hafi na somo put este na kaling mezclao na pinatgon mo put lenguaje siya. Lo sangani este siya finet na put like Sino. So hafi experience mo dyan Sino. Ifinut Sino. Sino. Estaba sino who say lenguaje mas. Like estaba who usa mas. So pago mapot paraguay so tigof maulik zu fuminu Sino pues telling not mamalo and I who kes song in palabra siya. Latsi I $200 put time on the song. Plus
Gonna be who fights in sinanao like 10 man who song in SD put half SD kumaki like lo karabai who fights in Kelling. Team Malago Gui Mopi? Tio Tunga Safalo like Team Malago Gui Comentos, but Tio Tunga Safalo. Oh. Wenti mamalaw gui lokwe or wenti mamalaw sa tia fanagui how or mamalaw sa hungan who few who repapareno para Fino Chamoru lokwe na engen un gagaw no tratauta wa judo lo wenti gihin na sonya o ti maestro zu pa di lenguahi or ti hu estudia lenguahi pa safon fafaisan zu or ti sino hu ajuda how lo gimanagayat engen kapasaw gi lenguahi pa sino an ajuda o tratauta just repeat ti ha pat songen itining mo. And so hungan so lo have hina somo pat Chamoru sa hungan ta uusa esti Fino Chamoru pago lo ko guaha tautaugi orizamu I manatsam kotmu ni mam fifinu pat ko hasaneno pat mega so have experience mo put I lenguaje in Chamoru. No, okay. Wait, Esta un togo. Oh, esta fumefel haugi esti na test. Ambi uno na question. Okay, pues have experience amo ni Fino Chamoru. So hungan. So gi hala mi familia ta uusay Fino Chamoru. Yeah. Lo gi otro banda gi eskwela gi grupun mangatsong mo. Oh, okay. Like otro banda so pues hafa mismo experience mo put Fino Chamoru. So hungan sinya tatogi or sinya tafatatsunguini za sinya tasangani estisia san bonito es nina lenguaje esti mas preciso gi hilutano hungan nita na lala esti gitoru ibidata lo hutungo na ina puenti ano I mag ti mismo ano I experience mo sa buenti ti mega tauto gi orezamo mem Fino Chamoru. So pues gifino inglés para un lenguaje taiguini ni kaleng man memengua I mem fifinu fihu sinya man in isolated I man hoben. Comprendi Okay. question, Paul. Sige. Okay. Yeah, gi escuela por otro lugar. Taza otro man hogan sina Fino Chamoru. Or gi harao Kelling sina lo tigov maulik. Tigov kapasya. Lo I mean Tio has so no mega lo guana biai naturally put a wall so malaguzu na mas kapasya gi language and mas todong Fino. Lo maporano sa diferentes temas en usa, like un usa gima ha pues tipo palabras y account. Para inglés, humano ha para escuela, zenon edjak esti mas todong zen mas donkuna palabras y so y ma fanano guiano gi class. Lo para Fino Chamoru tada class siya tagono. No hungan sa un problema sa angani Chamoru ni un edzak para un uusa para uno na lugat zen tiun repapara tiun edzak tiun hohungok otro klase like mas format na klase but mas takilu na klase so hungan mega na tauta ma experiencia jo sa I Chamoru ma uusa mas kaleng social chod na klase I Chamoru kusinan san hijong I Chamoru gi orizan I tanki man and you know engen man manunu hamzu katni like taiguano na klase za pues hungan fiu I lakunay na eno kaleng mapanas I lenguaje so like gifino Ingles sino an usa taiguano I sinangan mo sino an usa mas format para escuela para itsetzot mo then otro para I mangatsong mo otro para familia otro para gimadzus buenti lo buenti I Chamoru mo kaleng just estiha then un usa para todo I lugar siha lo hungan okay no se jus masi put ano sa hungan sa enganon atan por ejemplo hafi na somo puri leplu ni esta man matugi gi Fino Chamoru sa kaleng mega na leplu gi Fino Chamoru para I man neni lo engan sotera how pat man gai dot hafa paron taite gi Fino Chamoru ti mega Roki Fino Ingles.
Ten charge tining ko niya po doon. Nani, Mungi, Fino Chamoru hut na version para. Esther who fights in the act para no, zeri lang hut si pufan. Fino Chamoru version para Yeah. comic Rocky. Yeah. Nani? Naya. Este mega tinanet who esta do panana bit of weird. Like niga punta auto like niya hey cocina un tugi tatlu I nobena siha gi mas libiano ma usad and mahasu na Fino Chamoru. So time ano na be opia zu. So oh yeah hungan malago zu lo. What? Like time ano bit of weird zu. Mungi champo mo. Hungan. Wait, how about? Oh yeah, it's a moru no phone. Oh, basta no. It's the Matsalala Ponestina interview. Okay, wait. No. So, hafe na somo pa no. Sa ileku na, sa, zamu manaitai un tai diferentes na leplusia. Lo, tada leplugi Fino Chamoru. Hungan. So, pues, angin ta aten like kalang un patgun giling guahi. Guaha leplusia para adzuna patgun paru usa, paru edzak, I Fino Chamoru. Ki un punto kalang para, hungan, estina idad like kalang sotera, sotero na idad, pues kalang tadza. Después de adzu, angan, manåmko I neni, tumoto I neni, esta ti neni, tadza para guidza gi Fino Chamoru. Za hungan, ena un problema sa giminaga, angan ti like, omku how? Manu na yon huhungo ki Fino Chamoru. Manu na yon uusay Fino Chamoru. Wait, so, para I otro na manansam kopmo, hafi like niha, por esti I capacidad mo na untungo I Fino Chamoru. Ko hinaso niha na estranya esti, paidi esti. Yeah, no, strong. Hinaso niya na kaling paidi sa timaga matungo ilangwa. Kaling Haracho na lingua si kaling Tagalog put Koreano. And I Tagalog like Filipino put Koreano. Guys sent na tungo. So mafanagi siya mas ano lo. Samoro timo of toto guano pues tato hinaso niya na kaling. Yeah, paidi ano so timaga Tagano. Wait, hafi ocho na question? No, sige. Wait. So, iman gatsong mo, imanatsam ko mo hafi so niha na untungo es nila lingway. Kogama faisen how cosinyo na zuradzug zani tareha. Oh, Toro Champo. Pues song and story pa rin on bi. I mean, well, who Azuzura Yatamosi in like cuddle in the class? Just a water. Gonna be my papa season. Muka ba song na daw? Oh, boss is it? Umisquequela how? Muka ba song na daw? No. Umesquequela Zugi JFK. Sumåhi Galay. Grado once. Oh, deputy by Lagno sister. Redacted. Be bo okesti problem. Oh wait, no, so hungan so okay, so Maulik. So enawi sinangan mo kind of muna hahasu hit nine na matulaika I champo. So antes anganun tungo I Fino Chamoru kalang antigo how. Lo paugo anganun tungo sa estagof Hassan kalang mas pairi nino in tungo lengua himo. About something. Haba. Todo Yatamosia Malago Sumana Vivace Giotra Nasakan. Then Deputy on Sokwe killing on audition. Mange like on adzik myself on a kanta zimokat by who kanta hagu. So yeah. So Bunty like so Timo comprendi lengua Bunty hina Sonia like oh wow go bonito este go paidi yeah pagu sinya in kanta Chamoru. Hungan. You know. Hungan. Oh wait, see who has to compensation ta put ennaw na I Fino Chamoru kalang un secreto na lengguahe. So I meganya otro tauto tima comprendi. So hungan sangani esti ume ega nai pada nai manhono hit pada San Lago. Za sinyata use lengguahe kalang un secreto na lengguahe za torui otro tauto tima comprendi. Well, Tata mismo who has to. What? Oh, who go fast azu. Time out na si akli'i Taigui Tiguiza guest Palestina episode hahaha su toru esti lo haguti un hahasu. Selective in a soko. Okay, lo esti problema by who sanganidzi
About took the alpha, bro. Yeah. Right on. Debido na Chamoru. Haa? Oo? Oo? Aduan gaila hindi na Pokemon na paluma, no? Si Oo. Okay, so Esti Huhasu. Okay, like Fernando 2 años tati na champu. Manhono hit para San Lago. Yeah. Sa maopepera si Totohu giza Los Angeles. So pues, and I manunuk ham gini ni bat kunaidi, zan man mauuday hit gi gi tram, gi adzuna tram. Like guaha unu na apaka na tauta matata tsungi ochubanda. Za ileko, oh man, sempre sina tauta hasa popoti si tram. Oh man, sempre members racist destina tauta. Za pues ilekmo any basten now sempre hahungo kao. Sempre hahungo kao. Trump supporter. Depois ele like, ti sina comprendi rambi, just munga ma Athens and munga ma tansu. Depois ti sina ha comprendi het, pues libri het gi quentosta, sina ta discuti I minitung I galaboknya gi estina momento, se ti sina ha comprendi het. But PG-13 okay, esta listo es un episode para isagan basula, hombre. Okay, pues, ilekmo, zakalang tumoa how zenizomo. No, hungan zenizomo relationship para lenguaje. So, kaleng guahu I guest para este episode, zen hagu I gatsong hu I na gatsong hu. Sa taza mismo sinangan mo guahu sinasang en todo. Hungan, sa, este managahet. Sa few si Sumåhi hafaisan zu safata uus este na lenguaje. Oh yeah, hungan. Yeah, hungan. Guaha amot para este na tsetnot hinasomos, Sumåhi. Guaha amot para este. Hungan, feel like on faisan zu kololonya na like estaba how gi Jose Rios sa un tutuhun gi eskwela takilo. Sa guana Monkey took academic records. It's the manazara gi Jose Rios sabi. Sen hagu moment shona na un eskwela. Tiu song in the eskwela takilo hagu sumang in the eskwela takilo umbi. Self-docs und docs maisa ha umbi. Wait, za hungan guanabi sa giadzona champu matulaileka sa sumuteteru ha pues like manyonya da how mas gatsung sa un tulaileka todo champu I interest moods oh man gof zao esti okay munga zube benzu tiesti pogo zabe oh zao esti na hungan sa pues guanabi un faisen zo sa tiun comprendi sa para hamsuni omega hungan engen hogo ipatgon mo fiu hutarehadzi hu fiu terehadzi how kaleng tsotsu put Fino Chamoru. So hungan para si Sumåhi para si akli'i sa adzui dos masamku like ti kada semana lo guanabi hutago siya okay debidun fungi esti gi Fino Chamoru. Fungi put esti, fungi put hafana esta inadzik put estao politicadon like mas zamo, but so si akli'i zanya mangi put wegon video siya sa gov zanya humaganda wegon video si Sumåhi zanya mangi put like dandan zan hafamuna zanya estina dandan estina kanta estina grupo Okay, ti open how Togo how gi Miget. Yes. Singular? Govzanya si Sumåhi dumiskuti sa hafa gov bonito esti na lahi. Gi esti na grupon dandan. Komalago na befano esti siya I san metna ni izomo compositional notebook. San todo adzuna man boniton lahi. Oh, hule trato. No, basta. Maulika. Wait, naga. Focus. Okay, Maulika. Nihita focus. Esta man abakid gestina kompensasyon tiyo tungo hafi bidadata. Lo Maulika sa
Matoto ko todos tigi Fino Chamoru. Zan eno i punto. So pues hungan. So antes diazu guanabia un faisenzu like safata uusasti sa tiun comprendi. Tiun comprendi. Lo deste azu and I manhanu hit para San Lago. Kaleng matulaika. Esti inatanhu. Kaleng matulaika hinasomo zan mas un excessipta esti na lenguaje. Mas un comprendi iba linea buenti. Enowi lo hagunai ko latsidzo but dinansidzo hafe hinasomo pudi sinanganhu. You tungu sa lo like hungen zahu na secreto na lenguaje sa zahu umusa and I pumostugi Instagram put like who took me like historias here. Sa sinyo song in masaya for Malago. Then Tauta Hinasonia like, oh wow, Parius dude, Samoru. Lo mismo husasing like gof Madoru na cosas, but oh gof Picas tinalahi. Tiu tu zao tumoku, you know. No, again. No, Maulek no na no and so na manyoda ho kaling leni brigi lenguaje hungan but fuetza. So you know, and now we hinasoko lokwe na ina un exact debido un usay lenguajimo ti sagwa salapi anganun tungo anganun usa lo mismo na debido un tungo debido un comprende sa izomo za nahung en rason izomo ha izota nahung ha zan atsoka I otro tauta so sa fiu hungo kedzu oh sa no besangani hamso na todo champu hu usay Fino Chamoru zi esti idos masam kunay na patgonhu zan guanay tautau kololot ni manamku masa popoti azu lo guana biahi I manamku ti masa popoti hungan guana biahi hiningoku oh why are you teaching them Chamorro they can't speak to anybody in Chamorro or why are you teaching them Chamorro because when are they going to use Chamorro. So Paraguay was like, man, taimano na mampus like maiuri hinasomo. But mampus dikiki tinta nosmo ambi. Afadzu ulun ii. Malik and I sa hapuno imo. Zanimo ucho gobzao santos manya. Oh. Hungan. Yeah, hungan fio hu usesti senangan Chamoru I fina cuentos za zanyas ismai. So, wait. Okay, wait. Na claro, na open na so pas I tauto mo comprende. So, hafa I senangan Chamoru ni zamo? Malik and I uotan sa hapuno imo. Santos manyantos. Santos manyantos. Did you get any class? Monkey like told was sassing it. Senangan Chamoru and go like of tadong so was like a Santos manyantos. Hungan. Oh no, zao mo sa Santos manyantos. Hungan za no who agradeci na un uusa na siya sa para hamzo ni in kekitingo in lenguaje. You know, buenti ti like gof kapas, ti cabales I tiningot mo para lenguaje. Lo esti na clase en cuentos, I fina cuentos na senangan siya, akpahon siya, I tinemto mi manamko, sinyon usa ano. Like sinyon songan like Taguini. My goodness, you wouldn't believe what Britney is doing. She is such a hot mess express. Thank goodness Team Amago Sidzus. Like no, lo enawi punto. So hungan buenti like ti debit like itonadamo ti debiti pareho zani inanamu bihe tatamu bihu. Lo sinyon usa itinemto mi manamko, sinyo sa itiningon niha, zan fiu hu fananago estudiante ko siya na usa azu sinangan Chamoru kalangon mic drop gi sinangan mo. Hungan usa. Or imasamo, smai komalago ha explicadzi esti siya imasamo na sinangan Chamoru, unbet benyamo. Hungan
esti un sec hadzi umeega ha esti na episode. Ko guagua tauta umeega esti na episode. Ko guagua tauta gihalami fanigaan paresta mapus esta. No, again, lo esti go For Batman. Hekwa. No, he like teach some more na tauta look we mo usa. Oh yeah. Hungan. That's like the okay, wait. Hutungo na siyempre kaling matsalapunas ni competition. Lo ti esto hutungo lo ti listudzo para esti. What's the said, Anna? Hinaloko na po masusedi tayo. Yes. That tauta has its masi. Wow, mumagari gwinifihu. Mumagari gwinifihu. Wait. Oh wait. So here's my sangani zui hinasamo podesti. So second language learners who para Chamoru hungan. So pas ituna dahu gifinot Chamoru tigof tsad ti gilita so ti ginini isabana sia gidza anatahan hungan ti tagwi Chamoru hu lo izomo hungan meno gifinomu meno si tunada I stereotypical na tunada. It's going. Oh man, hungan I hagaho 2 años sa pogo tiutungo hafa na klase in tunada sa gof princesa gui hungan lo gof aparaudzo para I tunadanya masaya hafa humazonya Lion mentiki. hungan lo wait so hafa na somo para now na kaleng hungan who hasu una na tauto eleknya na itunadamo kaleng valley grow tomorrow. Hungan have na somo padano. Have no Palawan kunyad. Hutali tauta hadima sauce and also like tizahu kuman to see like otra tautogi Fino Chamoru. So hutuna nama huhuskazu. Puri tuna dahu. Then like In my strop mo. Hungan. like lo hasangani do na second language learner gui lokui no mas tsari tuna danya. Okay. Paraguahu Jade nini. importante. Jade. Tima comprende. Sinona. Lega. Itauta ni omega tima comprende on a reference on being basta. Basta. O benti sinana ha ega este so benti ha comprende adzu na reference. Oe naga. Lo importante ano sa who experiencia esti loquinai na hungan para imagaina na Chamoru pogo angin mas tsadi tunadamo adzu kaling mas Chamoru kinu mismo fuminut Chamoru lo kaling padza pat kaling ti antigu pat ti stereotypical Malaga sa imas importante na Chamoru na influencer si Pulan. Danya. Busted. No, filma. Oh, I mean, si Pulan malagudu na na potsagi mas, polatsagi. Hungan. Sa feel who sangangan ni tauta debut distingi na like tunada accent. Hungan. Ena one palabra ki Fino Chamoru ti gualfu matina sadzu. Koganyamu debut distinguish. Garlic bread. Hungan. No. So like senior un pronuncia y palabras y denancy. Lo tigof teok. Tigof teok itu na damo. This man said so. Hungan. Koganya mo na ilekun na tigof pot. Tigof pot itu nada. Again, so Paraguay hafe, angin fuminut sa momoru how lo kaleng malfunction itu na damo
Maulika. Ganyaku nai na un uusa un comprendi zabayu supportiao. Hungan lo hungan. Tizao adu sa few who experiencia adu lokwi na itauta masa like oh man, who has to mega na biai like fuminut sa momoruzu kumekwento za non otro tautau za guau fuminut sa momoruzu ni otro tautau fuminu inglegles. Lo mas tsad i Bosnia i Tunadania sti otro tautau za pues ha huhuska para ha disprepresia i quentosu etsoka entry hamina dos hadzi mas tomorrow tiun tungo i lenguahimo lo hungan un uusa i Jan aten mega na tattoo lokwe hungan tattoo gi finot tomorrow lokwe but hungan ayade ya sinata diskuti esti mega lo hungan nita tu like yasuntu hungan so okay para i website i Sakman i finota no so para hamzo en gentaza tining omo presti na website gof bonito zan maulik nine gwenaha resource nai para hamzo ni malago manaitai mas para umedzek mas finot tomorrow so gwaha mega na tiningi gwihi so para gwaha tinigehu gwihi para historian gwaha si akli otro lahihu gwaha tinigetnya put wegun video siha so en malago how manaitai put Tetris i Legend of Zelda hinagong itano Breath of the Wild gifinot tomorrow sinyon atan i tinigetnya i gunaidzaku si Desiree Perez gwaha tinigetnya gwihi put munanana zamamomok sai patgun hungan and so matugi gifinot tomorrow zan para si Sumåhi i tinigetnya esto humenchona put dandan ni zanya and so sangani zu puri experienciamus Buenti hogu i finetna na tautau ni mangi gi finot tomorrow put Midwest emo na klassen dandan but canto pop so pues hogu i pioneer gwini halang mampareo hamzu zen adzu i man sinakman magi 4 años toti na champu lo hogu un pioneer Pri lenguaje, manyoda how nuevo natano. Ano put Midwest emo na dandan, y lenguaita. So, put for what sagari to like Safo Tutun? I experience more, like, you know, experience more. Well, I experience na kaling pareho toru i kantasya. Puri pareho na klassen cosas. Sa tigof like huffa broad na like topic sinyon kanta put i Midwest masano tristi zuden tadano biahu tinete mozu toru champo ano ha masusasity pues kalang husa pareho na palabra gi kada una na well timas po analysis gwaha mas kaling analysis gwaha husasing and huffa masusasity gi kanta ha Yeah. No. Zahu no sa hungan para gua kantasyo un kalang un analilisa hafa hina somo na i kakanta ha keke songan para keke express keke sotanagi kantanya hungan no zau izomo za un usa palabra so para hitagi familia zan para todo i familia ni mauusa i finot tomorrow esta pago esti kalang un challenge, un menaput. Taimano naina un use finut samoro para un describi todo estigi orizamu ni kalang man matulai like a kada diha todo kalang ma update ma patch esti nuebubu na cosas masaya technology masaya media taimano un use finut samoro taimano un use esti na lenguaje para un describi todo azu nuevo bugi orizata. So few who hahasu tisi sus kintanidza lo si sus chamorro. Si sus chamorro tatfris za I leknya and I hatutuhun I finetna na programan conversacion gi finut chamorro gi radio
ilek niya na guaha Miget na Chamoru, ilek masangani gui, tisinyo un so gui anao sa tisinyo un usa I Fino Chamoru para moderno na cosas, moderno na asuntos siya. Sa hu comprendi anao, sa guanabay maput, lo, zahu lokui itsenanda. Zahu lokui nai na take usa. Take usa I lenguaje Chamoru, sa ta extendi, ta na donklu, ta na latadung, za ungen. Sa kohinasomu na si magalahi kapua. Pat si magalahi matapang kohinasomu na guanabiyay matatatsong idos ki kantuntasi gid za hagatnya za unu Then ilek niya. umagogoti kanai of necessity. Yeah, za ilek niya. Brad, brad, ja huadyo na nafanyente na dandan. Siyempre tawag na gitiyampo mausay palabra emo para este. Lo emo enoon paluma no. Enoon paluma no kalangi keko. No. No hunggan. No. Ipunto isinangan hugwini na i manmofot na i manyay nata i tautauta antes. Siyempre tima imagina. Hafa po masasedi gitiyampo. So pues pues hunggan guanabiyay maput para un extendi gi ichampun pago esti finota lo bonito na challenge eno lokwi sa hunggan like para guahu zahu umuusay Fino Chamoru para like superheroes franchises lo humen chocha na si kapuad at si matapang so hunggan like sa siyempre guaha and Shiano na dandan Chamoru emo na klase. Hunggan sa hafa otro bidan ni niya. Ano sa kuna yung maganya na dandan like masangangan ni istorya siya. No hunggan. Oh, but I mean, hanggan taza internet gui na champu taza wegon video taza movies siya. Siyempre todo dandan kanta siya istorya poema. So hunggan man gailu gat para fan mamatinas todo edu siya. Ja, then also ja tunga hafa mas necessity gima ulito. No hunggan no denancio na igima ulitaw izoku theory na podadzu na mega cosas gela na gi hala meguma ulitaw hunggan no magay sa hunggan sa guaha pati eleknya na antes tiesti na lalahi manhudzung sa pues matsagi ikantan niha i famalawan matsagi gi lalahi gi hala megima ulitaw. Oh yeah, hunggan pues pago un comprendi the true meaning of historia. Open si que po sa matape. Hunggan edigi. Hunggan. Takilu na tinina. Hunggan tima comprendi esti na reference tatlo si Zeus Masi. Senior ma egay video, pegay link. Para yung college human video lang. That's a lick. Don't just That's a lick. I look we hamzuna dos. Taimano no go frihon hamzuna dos. Unso ko yaski. Mampu serious suna tautau. Atan ibat baso. Atan idibihu para I kopratsaku estudiante. Gua PhD gi na anho. Mampus serioso dyan format. Oh yeah, hunggan. Yeah, mungan malafanay. PhD ko ba lang yung puro hadanagi. Estimas na magof na episode lo. Banti estimas tayo balik episode. Fino Chamoru, ano? Nawi punto. Hunggan. Song. Estiman malatino tauto. Or mga tos podcast lo. Hafa mismo punto. That's better. Hunggan, lo. Malago junay na emphasis na ipunto para esti. Masaya hafa pon songen gi Fino Chamoru. Za angen lalatlahay lenguahita. Ti ano kumikelek niya na tause lenguahita para I mas tadung ha.
Debidun usa para todo. Todo ginina sinyamu. So hungan usay Chamoru para un songan na imas todung na shinin tepmu zang gwenay zatmu komo Chamoru. Lo usay Fino Chamoru para imas mudoro na klase osatan. Usay Chamoru para todo cosas giridzamu. So hungan swine. Hungan nihita diskuti pogo sa esta ta diskuti na esti kaleng tamanu na sinyat mas natsalik pat natmagufnay. I lenguajita nita diskuti esti pari karaoke and Fanachu. So una na tsetsomu para Fanachu esti na podcast una huhujung esti video siya. Sangani hit put favor put esti. Tamano matatun tu hasu. Hafileko. No, so hasu esta kelling uno por dos años ati. Malagazu smoky karaoke na video siya. Lo ti like who hasu like karaoke in Samoru. Malagazu fumatinas like lyric na video siya ha para kanta siya na zahu sa tatsagi internet. Pues buenti humana no? Después ilag mo like sinyon tokwe para Fanachu. Después tokwe ha. No, and I who usa kelling on stock video ha put it itasi tinat mago fana para go. Pues David who tokwe palabra siya ha. Después which like I found. Pues who usa I stock na the tratu siya. That I like who adzaki mas naturally para go. Después who kelling timas mo anime I historia lo who usa the tratu siya. Para bao funui ha from necessity. Hungan here ni hita fan man ega uno. So Toru? yeah nita. About commentate? Oh, how fast? Esti kantan babwe. So hungan so para esti karaoke and Fanachu si sumai hatsutsuli esti gof matungu na kantan Chamoru tagwi novia neni hagu tuhui lagohu pumaraju hungan za pues hatsutsuli esti na stock images imas natsalik para guahu na anoka I watermark. So No. Ano imas natsalik na pati para guahu senzahu na guaha nagagagi ha esti kalang like hungan siyempre inespipia how as Getty Images ambi makokopla how pudi binoda mo hungan so un sasaki litrato niha lo hungan nita ega esti kantan babwi. Gạo này, tôi cũng đến nó gạo. Làm mấy cái nào bảo nó tôi sẽ ngon restaurant. Nên ạ. Tình ngày lệch mưa gạo mưa hi ba bùi, chỉ yêu tình chỉ nát gì, thành kiến mót toàn phụ quê gì. Wait, song and tell was go over a champu paresti culottes and font. He must tap a good combination. Okay, so hunay na unansa kasi sa like gofti bonito lo ano gifino Ingles mo na mas charming I inadyak. Para qui don't assist. And yon hollay tapide, don't fago si patine.จะdespués de una año, sin adiós yo salam lem de venia. La canta bawe. Yellow when you brush your teeth with Pepsodent. Hungan sa natsalik esti, natsalik hungan lo zahunay na un tatitidzi I hafa masasangan, hafa makakanta kanta. So pues angano so gaigi I palabras ki Fino Chamoru gi video lo angano gof aatan like 22 comperpendi sinya I litrato siya manane how rostro put hafa masasangan. So and I like wonder where the yellow went, or like oh hungan or here. Tangin mót tuan po quengi chi lu. Yeah, soft tune to like a lang. Guaha mismo rason paresti and I who search like tauto matutati gipuengi who sort the stalking images hot. Pues tauta sino toki para nos. Like no mat now. Tu na na so Thailand too. This get on sugar night not. Okay, tauta the trot to heading back to the farm.
Okay. So pues I zonia process si sumai paresti goftadum ha faifaisen si tunzugo Google Images sen masaya hafa uma ano ka usa. David, who sort of like cinco diferentes na lechon na pati. Oh, hungan lo atenesti za un ago I magagu. So I magagu hungan. See? So instead of tauto ha ago I magagu. Oh yeah, hungan syempre mega man test nuda. Mauleknya na tiun punui safe search sumai. Agoy himagogu. And who mono who my master be na tongo stay banya deru. And they up plata himagogu. He like mo I look with chilu. Got the bad way. Yellow when you brush your teeth with accident. Pues Dios. The truth is so I don't go to the restaurant and I go to the menu and I'll like Pino Lee I said that just to relax with some on the boss. Ay, natsa like house mine. Hungan so para hamzo ni Omega subscribe watu para Fanachu YouTube na channel. Za gaigi size na video karaoke Fanachu esta man ma upload guihi. Lo hungan so hafa so zahoy bedamo para I karaoke Fanachu sa antigo gi una manera logof nuevo gi otra manera. Sa para guaho eno importante para taimano na sineta na latla lenguaje, cultura, costumbre, hinengi like ti debidun like preserve gi estina manera hat taiguini hat debidun na mezclado zalakana y nuevo de antiguo so pues have no somo Ihena soku. Okay. Paraguay sokui hafena somo like you must not go se ano taimano sinyon guadze lengua and a not go. Ungen and Sidus Masi Swine. Zaparesti ultimo na pati malago zo for mysen how put I ziningamusia. Oh yeah, sa gof guy talento how guahabidadamu pari guambas, guabidadamu para Fanachu, guahabidadamu menzuzunga how para UOG press lokwi. Hungen I zininganya sismai pinantanya sismai pomausa gi un textbook. Half a day Cabrini gofza who is with deadlines. Subai busted. Sabana, but like don't send it in English. Enogi fino English adulting, smai. Yeah, lo, put sokwiha. No, has he Oh yes. Oh man, Guawi mas atrasao. No. Oh, wait, Robert see Robert Underwood mas atrasao pari textbook project. Hungen. Lo, so STG hemplusia pari zininganya si Sumåhi. And so Sumåhi STG si senyor kin conception para hamzo I manguehan Fanachu siempre en hahasu I posisyonya en hahasu I Bosnia. And so matay si senyor kin gimapos na mes. And so si Sumåhi who gagaw si Sumåhi put fabot ka senyor nzunga gwe. And so Sumåhi kogwa malago how umapati put si senyor kin sa few umatli hamzo ho kambida how pari komisyon ni Fino Chamoru. Moment shona. Zama interview how para adzo na segment ti atrasapsaw. So kogwa malago Sumåhi put si senyor kin. Dispenser knowingly aflagu. Dispensers are putting mass spreading. Okay. When titin kumprepare avela legnya si Sumåhi lo and I'm interview si Sumåhi gi commission ni Fino Chamoru para adzo I teatro sao At Diddy man spreading. at Diddy man spreading. And so it's zamana anokatsu. So tima crop tima letratu tight timafnudi letratu like so plus Sumåhi kalan hungan no follow me ID. Esta di ba siya ma'am ikwento sta por este no Oh put si senyor kin sa manhongi gwi so siyempre mumamamalaw si Sumåhi giesti na pati. yes so tita was tinatanong. No lo mega na tauta matungo
hadzi si Sumåhi. Za ilag ni hanay naman hongi no guiza za tia tungo hadzi siya za tia comprendi esti lo un representa tinanga diniseha para I mamayla na tempo sa atan gay talento how un uusa un tungo I lenguahita atan hunggan so pa si Senyor Ken fihu ilak niya lanya no ipaggon mo dog si Sumåhi man malati zan gay talenti lokwi and so hunggan Komalago fihu hanai how takilu na tinina ifinot niya sinik gigaw hunggan so komalago how umonra gwi toti gisinangan mo gwini hunggan Apresti. Tiu hasu mega no competitions in Guiza. Hu hasu bunti trasa. Lo hasu karnabia golf karnyosu na tauta gui. Zan ho tok to karnabia. Golf zanya tumok tok tauta. amable karnyosu na tauta umbi. Yeah, lo mega no like manåmko bihu. Siya like malago mangingi or like hunggan yeah hunggan gout niano. Lo like who has to Giderantini wait half immersion program like si June bunti like prof zanya tumok tokwi hunggan hunggan sa bula shinintanya na bula gunaidza hunggan kof karinyosu na tauta si Senyor Ken ya nita diskuti esti sa hunggan un sogwesti no pari iguambas no hunggan zen esti who tsokwe esti tunga finnonya I hagun siya sa who hasu na zinenga gi sagan katuran Sumåhi so who faisan ha pura ana mismo iman Sumåhi matsotso estaba matsokwe no lo ti mismo tungu who tsokwe ha so pues esti spongulus Google ha like who said the uno na latrapta zenga gi todo esti gi uno na like mannequin hunggan who golf sano hunggan zahu esti un sogwi para Fanachu yeah sogwi esti na lighting sa tima laguzuna by who render todo ikosus kisantati yeah gagu okay mega na tauta zan hiya esti gi Instagram so hafa esti na zininga esti na zininga who golf saturate sa mapori kulotsia pero well Sumåhi hafa I zininga umbi on faisen zo na senior who zongo on ocho na Palawan Sumåhi to posu esti sa tauta zania ifinana hunggan then esti kaleng ha representa si fuuna zan si punta no pinaloko na ena on hafon hahaso no Zonga grades pasilago my tasmas is zonga needs it. Oh man. That's the creative process. Man, esti problema en getting Todd's a rehearsal umbi. En getting Todd's a rehearsal para esti. Basta and now. Wow. Oh. Golf Taoist. Para esti who copiates on your style and sino na zitinga. No, lo maulik. Zahus and guasinahids and guahaspongilis hunggan. No, hunggan. So, esta kana matuhit gi ifinakpo esti na episode, Sumåhi. Za esti... Gov mutang ifafaho? Whoa, Benacli. Oh, si Zeus Masi Sumåhi na nun sungangan ito resi na tauta no yung mega na kaleng pau Benacli. Ifafahu. Wow. Si Zeus Masi, man, Debbie be in edit. Be bo orkestra na pati abi. Ay malik na pati put Zoom to Debbie on edit. Gaya ito review na files. No, Debbie be edit esti pogo. Si timbalago zunay na pumahungog put esti. All right, na listu how.
Okay, so hafa I último na hinasomo ni malago hao na un apati esti umega por ume kungok. So hungan mega na asunto tapatsanay gi esti kompensasjonta. So ginen un lahuban na tautaw ni fuminot sa momoro hafa hinasomo. Hafa itinemtum na ni sinyo na fresi. Yes. Ginen ni titodong na hinasomo. Hungan no. Imena latte mo hungan por favor. Lo, hafa ultimo na isinangan mo paresti. No, lo. So, este lekunay na hungan benti tiun repapara lo mega ocho na tautaw maaatanaw na kalangon simbolo. Pari sa Hasan, este gov Hasan na Angan tadza patgon mo gi eskwelon harao, benti tadza man hoben gi familia mo, man fifinot sa moro. So pues hungan benti ti listu ha para esti kilus mo. Kilus mo. Esti katgamo. Lo esti linat mo. So pues kogwaha malago sumangan para esti finot sa moro. So mo identity. Yeah. And I umatli it mga moments siya na ulu-hulu na video. And mawala ko sa it's like Tungo kontos na biyahe. Ciao, ciao, mga shona. I don't know video. Mga eto tungo na gaya to guest in I don't know video. Yeah. Salo. Tigre how guest in episode. Hana. Why don't go final remarks? No, Tigre how. Like, comment, subscribe, then comment Imazamun a brand of Zinza. Okay, este problema en un interview y padgon mo siya para un podcast hungan. Lo, si Diyos masi Sumåhi, hu agradece na matu ha vini para este na podcast na komento sa utungo na ti podzon ha nu este sa hina sosomo na ti tadung ha na tautaw lo gimana gahe guahamina la tetmo guaha talento mo hungan. Okay? Hungan. Para guahu hu repara mega otro tauta ma repapara este loque. Lo, para hamzo ni omega si dus masina en singen estina gov randoms and gov matzalapo na episode Fanachu un Fino Chamoru episode Fanachu sgaigi si akli otro padgon hu otro lahi hugi Yun bandang malago na makumbida si akli na guidza po guest na para Fanachu sinya. Mas bawa na kinagwaw. Yeah, mga masangin na no gimet na otro tauta por favor ay day. Lo, esti finakpo esti episode Fanachu si Diyos masin no hamzu todos put in kungo ka Diyos ki manatli hit tatlo lati hungan atsu lati. Okay, ka lang yogurt land na hungan. All right, adios.